show love là, nan participal, cause di konon deja, kompren? Yeah. But mwen menm ki li pa pou konen, de tout fason. Il va pèse tan bolo là. Non, de tout fason, ou deja konen, biznis ka fet. E ou menm ki ka asepte, ou jon vle, sa depande ou menm, bokoto, ou asepte, ou nan biznis ou not. Wè samdou, e kon sa gem nan yon. Cause yo pa kè ou men. Non, yo pa kè men, ou kompren? Ou asepte ou jel li a, cause ou kon tout ba yo kon a, l'ajan, e biznis. L'ajan kap jiri, ou kompren? So, mais nan bagay sa wèn di denye problem ave ou, mwen samdou nan ou jen bagay sa. Yo, mwen chè, ou konen. Bagay wè kon sa yo, mwen di kek bagay. Mwen mou konen, mwen se Haitien, but gen kek bagay mba telman konen exactement sa pase nan distri mizik Haitien exactement, kompren? Yeah, ou just boy si ou fè mizik, like wè mizik ou Non, fè. non wè sa nan fè ya, ebi nou just ap vibe, nap chè, nou la dan, kompren? But nou va telman di, sa e fiti mi sa mbwa el fè, sa mbwa el di, so kompren sa mdou? Yeah. But we nou just fè sa for fun, kompren? But we don't give a about, like, Mba se si ou ta chanje, si ou ta chanje gen nan tap pi bon. Bon, vreman, piti jen kap vini, gen pil ti jen ki gen pil talan. But mwen, ou kompren sa ko ka fe pou ka wè yon tout nou sens, a kos de mwen, ou kompren. Mab gade mwen gen dene gen ba ki di hashtag avek kon lot patne. Mwen ek sa ou telman bon men. Si yo, pou ki sa neg isi pa kon ek sa ou vini si ave ou la, la gyo nan bak fek sente yon la. And then nek sa ou fon 100,000 moun. Yeah, se ou sa nek sa ou fe bot music vreman, exactement. Yeah, mwen nek sa gen moun de yo men, gen moun isi de yo, gen moun like Haiti de yo. De yo gen pil moun kap tan de yo men, ba pou sa nek ou pa pran. On pou monte pran nek ou vin la ave ou la nen. Fon 100,000 moun la, on 200,000 moun. Mwen samdou non? De tout fason, mi se sa, se l'ajan, ou kompren? E l'ajan kap fet. Yeah, de ou bayen kop nan etcheman la, kaka avoye la. Kaka avoye. Takou jen di a sa yo neg yo ap mene. Yeah. Vreman vwe takou jen di a, isi neg yo konsa la, neg yo se yo nan neg yo rap gen l'ajan. You kompren? Exact, men yo ap getan But nan peyi nou, 3-4 show la. but le nan peyi nou, le nek sa yo fe mizik sa yo kap mache, kap men, kap fe. So guess what? Neg yo pa gen kob. Wap gade isi. Mizik neg la blow up, ap fe it isi. Neg yo son lot bagay, wè sa mdou la. Of course, na gen ti But mwen a la. iti apil depi lotan. Mwen, takou jan mdou ya, like, on ti jen mizik, Haiti vreman, mba di, mizik sa pa gen kou yon, whatever sa li anon, fou kompon? But lem ap gade on artist Haitien, ki nan pe il ka blow up, mizik li ap fe. Yeah. So pou mwen map di sak pase, koman artist la fe mizik la blow up epi I pa ka gen gan, kob. ye, pa gan nan men. Bagay etan se, gede le yo, kontrive nou mwen di gen. Sa ka pase, eske Eske, Haiti diferan ou bi whatever sa la, sa ka pase. Mba tro ka diferans paske nèg yo fè program nan moun vini. Vini, program Haiti mash up pil. Rob gadi bot. So, pou sa nèg yo pa gen enough kob pou pe yon artist ki vin jwe. It's like, mba koman sa fè pa ka chanje. Yo, gede mou mte kon rete, mkon di, sak pase, mwen pa gen Haiti akor, eske pa gen mwen ka vive Haiti. Yeah, man. Mte kon di sa lontan. Pa mwen ti nou ava. Kompren. Cause, vreman, takou jon di a, yeah, mte kon ap di sa men. Cause wap bien gade, pe takou lot peyi, nan peyi Afrik. Wapwe? Yeah. Wapwe la Nigeria men. Wapwe industrie mizik la, moun yo Yi diferan, right? diferan, exactement. Exactly. So, Ba pou sa baka diferan la kade nou men. Son ba ki tre easy men. Cause nou gen artist. Avantage gen nou gen artist, nou gen artist ki ka chante men. Yeah. Kompren? Yeah, mba Takou jan mdou la, hipokrizi. Yeah, hipokrizi ve. Cause, tade bien, go proverb ki di, don't judge a book cover. Yeah. Cause moun yo plis gade moun so aparence Haiti, Kle. yo vina hipokrit, ap fe bagay kom si de moun yo konen. Kle. Takou gon bagay ka pase la nan kominote nou. Takou an di, si moun nan pa konon li wap sipoto nan so Yeah. apres. Nan li be bakon ou ba si wote. Moun ki gen do a tout moun konen ka on go blo fè,
Yo pas mal. À cause moun nan populaire, ou ka plus facile jwen moun sa, like, you know what I'm saying? Yeah. That's the thing. Yo, I know a lot of good people ki la, bro. Ka fè bon wajon mwen kap supporte kon sa. Yeah. Fwe sa mdou la, Yeah. sa ve di nou menm nou son pep ki deja, Moun- ou pep moun- tèt an ba, moun- yo moun- plis, Moun ki bad la ka ba ou tout an. you know what I'm saying? Yo It's like plis, if I yo was plis supposing focus sa sak yeah. pa bon yo. Like moun ki pa You supposing comprend? nan sen ou is this like yeah. That's the Asian thing, man. Men yeah, men takou. Share life la avè ma pou Michel, man. I You don't know, comprend? man. So, nasyon pa nou an se kon sa li, men. So nasyon ki plis kwen nan fèt nan ten ou li Yeah. ki ba ay serye, you comprend? Yeah. Se sa koz wè, nou de net, rive jounen jodi a sak pase, nou tèt an ba, tout kote n'pase, like, you know what I'm saying? Yo, koz moun yo, sak ap bo yo va plis focus de yo. Takou mde we Karel tap di like, mi di shit. Misi vin an bel suje. Mhm. Misi di pendant Coupe du Monde la. C'est le pour nous prouver nous like. The strong for real. I'm telling you, mon cher. It's like I'll support Oh, Coupe okay. du Monde là. I'll support Coupe du Monde là. And then fè sa nou gen pou n'fè. Et then tout le monde nous strong parce que Coupe du Monde ça nous va en kiler pour elle encore. Ou ça me dit non. Même si nous gon paquet de temps. Nous pense que nous peut jamais qualifier pour lui encore. So et même si nous pas profiter de l'opportunité ça. Bon nous pas venir encore. Et nous va après combien de temps on venir comme dit ah. Mais ça, Et vraiment c'est vraiment important mais ça parle belle là. I'm telling you, man. But en pile fois nous pas faire men. En pile fois nous pas faire. Bah qui est important pour nous pas dire faire men. Et pas nous valoriser. C'est like on zingue ta on va péter là. Pendant que a pété là après like 100 000 moun vinn supporter Zéan. So like but si Karel vient là Karel a parlé un bail qui est important pour la communauté après like on moun passer aller on donne tout dit quoi moun passer aller. It's fine. But then go ça nous prend temps pour avancer again. I'm telling you, man. Yeah man. That's how Because it is. nasyon nou e kon sa, e plis sa yo kwen. But you know ben avec ça m'zo. But chaque gün nan yo a plein pour même bail en tout. Quand on va faire changer si on pas commencer. Est-ce que ça m'zo nan bon? Yeah. It's like, il va pas changer si on grand monde va commencer. Et là, on grand monde commencer, it's like, ok, si on grand monde commencer, you commence à faire changement. And then, like, mon bon partenaire là sorti en musique, si on partage la musique là, c'est que 4, 5 nèg, 6 nèg dans base là, là on partage la même musique là sur page, it's like, changement commence à faire dans ces bases là. Whatever ça pas nous a fait, mon femme a fait, it's like pour supporter. Et là changement commence à faire, si personne va commencer, Il va marcher. Non. Pas rien qui marcher, mais. So, that's how it is. It's like, t'as quand même dit, c'est musique, man. Yo, chargé hypocrisie là-dedans, vraiment. I'm telling you. Yo, It's chargé not hypocrisie easy, là-dedans. yo. Mwen mwen Gon paquet de blogueurs là tout, nèg yo tellement gâté kounya papa. Nèg yo tellement gâté, depuis nèg yo vinn comme kounya, nèg yo blow net oui. It's like bon, mais écoute ba la pi enragé en riche. Si nèg yo te ka just rete yo pa passer musique, it's fine. But ou connait gon artiste qui sou la li paye nèg la pour pas passer musique pour nous. Comment prend quoi pour pas passer musique on l'autre monde? You fell, of course. Ça arrive. Et ça qu'on ka prend quoi pour passer musique au monde? Mais comment prend quoi pour pas passer musique au monde? You fell. It's like shit, ça. That's it, like, n'a pas de blogueur qui a une intention de passer musique l'autre nèg là. Là le blogueur il paye blogueur pour passer de intention pour pas passer encore. Le blogueur accepter le vrai prend comme là pour pas. Yo, that's crazy, bro. Ça arrive. Chaque show. Cause mwen Donc là, mwen à quel pa âge? kon pou sa, man. I don't really Respect know. donc là. I don't really know why people like just like that, man. Yeah, man, You just know. like, yo, Haïtien a changé dans ce sens, man. Nèg pas changer game nan. Nèg pas jamais changer game nan, m'pa bon menti, man. It's like, m'pa connait, but si même si m'ta un grand plateforme, man, m'pa bon menti, man. Pas grand t'a changé, m'pa vinn comme ça. It's like, mon a vini, nèg a kon faire musique. It's like, ou kon faire musique là, rich. So, ou gen musique pour la sorti. It's like, nou life là. Yo, ou parle moun de musique, ou di moun kote ap joun musique ou. It's like, ou di moun de ki sa musique nan parle. Like, ou promote musique ou joun vle men, nou mwen sam djou nan. It's like, pa vle di nan sou plateforme, just parce que sou plateforme moun ou bien nan life moun, whatever, like, whatever sa ma fe, and then, pou mwen ba ou ba pou promote musique ou bien tout pou mba poste pou. Yo,
Et puis nèg la approche chaque jour la boire manger avant. Like, yo, Yo, non, that's crazy. là ça va, j'ai dans game là mais. Et ou kon sak do la men. Yeah. Aujourd'hui, like, e va kom si, gede le ou kon ap di, ay, takou ou men ou pa nou, ou fel, ou ka support moun nan bon kote pal, nan whatever sa la fe. Yeah. But, ou men, e kom si moun nan pa, e kom si moun nan, li propose avèk de so avèk le. Ou kon met sa mzou la, Of e course, wa ou nou, bon mzou, ou konen, moun ki entourage ou, the first move ou, Yeah, j'ai donné la son. ou sa mzou, first move ou, e moun sa suppose support ou, Yeah. but si But e moun sa pa veni gen. E moun sa pa veni. But I'm you telling know, you, man. but ou konen, sa cause, it's just jealousy, you know, Yeah. but, aragan yon kon. I mean, jaloux li yon sa moun gen ou bien sa moun gon fè like. I don't know. That's useless. But Mba wap jen wè ki important sa gen. Wap jen Sa sa. moun nan kon fè, wap kon fè. E ba fè wap kon fè. Ebe le kon sa va pa, like, ou menm kap kreye, ou menm ki son kreatif, ou be whatever so, reme wap sa, e sa fè yo toujou do sa, toujou kwe reme so, ou so reme fè, fel. Yeah, kontinye fè. Wè sa mdou la, Yeah, cause yeah. just don't give a about people, ou kompon? Yeah. Cause people, That's good. cause you know, komanse never easy. Yeah, Alice. Komanse never easy. Toutes les gens toujours fous. I'm telling you. Toutes les gens te passent fous. Cause wè ou komanse, wap jwen tout kalite moun sou, moun kap dekouaj yo, sarab sa, yo dis ou da, you know what I'm saying? Yeah. So you just do it, ou you like it, do it. Just keep doing. Whatever so komanse a fò. You feel me? That's premier bagala se nan ou li, se ou tout fel. Cause wè lo ap avansi se lè sa, lo ap avansi koun ya, ou komanse a fè sukses se lè sa waj wen moun ki te kon ap dekouaj yo pa avan, yo waj sa, wè mi se dis ou se dat koun ya, msonje mi se dis ou se dat, e sa yo pal ap di, sa e lo pase, this is me, I've been through a lot to mwen nan la ve mi, so that's, mpa jom dekouaj. Yo pa m dekouaj. Wè, m toujou, debou mwen mwen ou bagay baz, ma focus la dan ma fel. Of course, focus on it. On fwe like whatever so ap fe, we like ou cheke kounya la, ou cheke dan pre. Yo, Yeah. e kon sa men. Mjou bo kredyan nan se sa. Depi mwen men fe bagay la baz, ma fel, ma bezwen konen. Ou pa bezon fond la la. Sa moun nan bakè de moun baz. Yeah, man, like. I don't give a fuck about people. E Like, pweme sa pou moun ete nan te tou, like retire kob. no, Pweme sa that's it. pou retire kob le Cause people just mind business kap bay ou benefit jounen joti a men. Yeah. Kompon? Cause moun pa kede ou. Ou menm so gen pou fe fel, chak moun ap pa fe pa yo. Tout moun a pa fe wan, kle. Bay kap put benefit pou yo, se sa moun ou ya ba ou jounen joti a. Kompon? Mwen, kel ki so a fe a, depi ou men fel ou vle fel, whatever jan sa ya men. Men, ou ka pa fol la den. Like, menm jan ou lot moun ap fe. Non, just keep doing, bro. doing, Moun ki vin fwa, e konsalte. Exact. Ou kompon? Everybody start from Pa gen somewhere, serye men. Moun ki vin fwa wabay, You gotta kebel la pratike. Of course. Koz koto pase ya, koto ap komanse alte la. Yeah. You know what I'm saying? Everybody been there. Bon diyo, e sak fèm do sa. Bon, koto te komanse alte la. Yeah. Li go objektif li kebel, just living on God. So why I cannot too? What the fuck is that? That's why I keep... Sa fè gen mou de fok toujou eve la. I'm telling you. Because like parfois ou di yo like, ok yo, an komanse son proje. Mhm. And then parfois ou di, parfois al fè, parfois al va fè, and then parfois al focus, parfois al va focus. But I'm guarantee you bro, nan mouman ou take off, and then ni wè rezita la bak. Of course, e kon sa. But pou sa like, lò di moun an komanse son proje, li va just même jou Li focus. va fel mon chè, pa gen... So li komanse apre sa lage, and then pou la chita nou, just pou la chita nou kwen pou la gade kon sa. E kon sa bizis sa e. Kou boum ou eklate, and then lò gade wè li pa E kon sa, pa gen moun ka perdi tan nan e. Men, O kompon? Pa gen perdi tan. it's like ou ta suppose, it's like ou ta suppose gon kop bay moun nan, and then pou moun nan ta komanse Pou la pou fè komanse avon. pou l'kebe. It's like pou l'kebe. Ya, pa E gen baz. pendant son bagay ki pa jam gen kob la den pendant komanse l la men. Non, li va jem kon sa. It's like ki may se sa isen gen men. Ou just, ou apen komanse mwen chwa. Yeah, E kon sa, e kon sa. E sa fè ou pa jam mwen So, e nou tout sa a fe, e kon sa ba yo e men.
So, si pa gen sa, lò wap vin moun wap yade men, ou pa pou kom oblige ou I mean, Haitien pa men koman sa. Kompon, paske, wè tout sa easy, yo, lò vin ok, demen si zeve ou pap kenbe, ou pap di, you know what? Li ka ali tou fwe. Wè sa mdou? And then, Kòz sa it arrive get too easy, experience, man. Yeah, it's like- you know? Kòz wè ou bagay ou swe, ou travay pou li apil, wè lò vin gen sikse demen, men, yo, Yeah, li I'm swa, down. li pase swa. You feel me? Wap jwil swa, men. I'm It's telling like- you, bro. It's like, lò an vacation, wap di shit, like, piga ou ki men dem toune, no? I'm telling you, man. It's like, Because yeah. I've been, this is me, I'm Shade. I've been through a lot of experience for Kujam Zola. Because m konen sa map Zola. Takou, so, tout sa ki pase, tout sa wou fet fasil, Yeah. lò gen nan moun bro, like, ou ba jam, kom si ou, lote fon ba ki fasil, ou just boule fasil. Yeah. Cause it's like what movement now. Ma fel li men Map the fè same rapi way. de ko, de Exactly, same way, right, e right. kon sa. You right? E You le- right, this how le we pou live. vin fè bagay sa anko, papa. It's not gonna be never easy. No, it like, will never be the same, man. Yeah, I've been through that shit for real, like. Be kon Some sa. experience, like, yeah. Ye kon sa men, eksperyans yo. Be kon sa men, like komanseman, kelke so a so a fè nan la vi ou, Yeah. ou apwe men moun ki vle dokte sa l fè. Li di, you know what? Mi vle yon nes. Ma vwe zi mbral spend, whatever, jen se a mbral Yeah. spend 5-6 years in Yeah. my life. Pou m lon. I don't care, I don't wanna make no money. I don't wanna Est-ce go que to vous work. entendez du là, Yeah, I'm au spending my décision time in prendre. school. Yeah. You like can that's a do it sacrifice, too. bro. Whatever what Not you even wanna a do in your decision, life, you can sacrifice. do it. That's what I'm You telling right, you, you right. nigga. Cause whatever moment moun note di, m premier ministre jounen jodi Right. go sacrifice ki fet or whatever. Man, I'm going through Cause- that. Mbral fè sa, moun tan. Because moun sa wote pase well- nepot like 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. It's like kote ap gade moun pral travay chak, yon pa kal travay pou fè kob yo men. Okay. You better stay in school. All Ou an sam right. jounan ap domi late. Mhm. And then pou achieve sa. Sakrifis ye fwe. Ebe sa. Moun pral nan program ap bre klen, men ou baka bre klen yo men. It's like, Comment ou ba se ça? fè ou pa nan reme fè yo men. Komanseman. Oh. Komanseman never easy. Exactly. Le komanseman. Takou jom zo la e kon sa. Cause ou pa just le vou fè men. Sou bezwe Yeah, pou man. ba whatever so a fè wap create. Whatever moun wè ki vin. Kom si. Yon ba yon Oh, achieve, non, yon ba, ba nan view. yeah. It's like you, Ou komanse, yeah. kon sa ba. It's like, yeah. So zak fè mba jom charge moun like no Wa sense, map gade premier stock moun ki te kon ap ven papa da ba Haiti yo apa. Mhm. So majorite moun sa ou gen gros biro telefon and then wap sonje le papa te fek pa ta Haiti gan pil moun ki di yo mba bon papa da ven shit. It's like yo pat kon zil la. Zil papa da play kom si on trade liye. It's like Bitcoin ap monte la and then ou met kobou and then Bitcoin fon voun monte and then ou fon 3-4 mil dollars non seconde. E kon sa zil papa da plate Haiti. It's like nègre achete 3 mil dollars papa da plate. Moun telman achete papa da pou chat, pou fe whatever like a call and then moun ne avon 3 mil papa da plate 1-2 Mhm. and then le fe benefis tan. Li fe rapide. Fè kob la rapide. Fè kob la rapide. Kou nan nek sa ou vin fwa voun kob koden pil lot moun ba konen den yap minimize papa la plate e ben yap fè kob yo men. Kon sa bezwe sa. Shit. men. Mwen di yo gade kote nèg yo vin pase. Nèg yo vin pase smart. Nèg yo kite moun ap minimize yo and then yap fon vale l'ajan. Cause yo voni rapide, de ou voni rapide wap fè kob la. Business they are jere men. Don't care about Yo, people. Man. yeah, mwen di yo. People just have to discriminate or Yeah. whatever. Mind their business. That's all. They yap kite la kay yo sa, yap pale de yon lot moun ki mi yo pase. That's all they do. Ok, bon exemple. Like, m konon fè No. mekanik, right? Of course, I do. So, lote Haiti wap tou jounon moun ki tap djou yo, like, ou sa mekanisyon wali. It's like, ou vin isi, like, e bak toujou range machin ou isi. Of course, I do. It's I like, do me. wè jen vin fò bien. I do me. It's like, yeah. Like experience yo. Experience whatever nan la vi sa, nan nipot so experience sa iti. Yeah. Wapwen? Exactly. Oh, im toujou di sa. Don't worry about people. Talk about how people look you. As long as you just keep yourself, you know. Yeah, keep it Fè straight, bro. sov, gen pou fè. Pou tè Ou waj tou. ou waj, bro. Wapwen? So, epi me tè tou nou fason, like, e ou pou konsidere tè tou nan whatever. Nan whatever so a fè experience. Takou avan em vin la, mse damn. Tout sa ou so smart, kom si ou so. Experience intelligence sa ou gen, gade koman ou organize bagay sa ou la, gade koman ou bien. Ou kon tout sa pou fè, ou set Yeah. up yo, ou set yo up. Yeah.
ou met ti kamera tout ba, mdi ok. Yeah, mde apresi sa tout gen. Kompon sa mdi la, Mwen kwa jim nan ba, mde apresi sa anpil men. Kamem, so mindset li. Yeah. As am gwe la. Cause Sabi the like- way ou just vin la, ou son moun like organize, like ou just gade la ou da, you know what? Mwen Let me do that fom shit. kreye yon bagay men. Yeah. Fom kreye. That's how it was You for feel me. me? That's how it was. Yo, that's a nice thing, man. So, imagine ou pense ou fel kon sa, den nou ka fon lot. The People bigger, like yeah, one That's bigger the than that. thing. I mean, I'm trying to do bigger than that, man. That's I'm the thing. I'm That's trying the to do bigger big than that. thing. If I have bigger space, bro, You know? I would have, like, I don't know, man. Mhm. Cause everything is right there, bro. Se sa moun ba kon den. I already have the idea and everything, bro. I know how to do shit and I know how to start. And I don't know. I just like, Ebe se sa li, man. Yon kompren? Se sa ki important. and then them first you join, I be like, shit, I need rich, bro. Cause me money rich means yo rich. That's the real on me, man. Mwen chèm la, nan li pot That's sa the li. real one, man. Nan li pot sa li. Quand je nan ap frappe nan fe musique, like, nan ap frappe nan fe musique, de mi cheke, mi di, yo rich, an lage, 3-4 di matin nan la ri, men. Non pa gen Yo, problem. 5 di matin. Ebe sa li, man. Now, like, yo, that's the sacrifice, bro. Like, police pou nou over. Anpil. Ou son de sa. Mhm. Ye de sa nan frappe. Ki sa mi di, shit, sa an fwe, man. And then, yeah. Yeah, e sa ba. So, va dekouaje, nan wap. Nou la nan frappe, jiska sken baka pa man kon, kompren? Yeah, cause Gen nan yi kon sa li. Ou frappe longtemps, cause on La est capable bonne on est capable on est là, on est capable font grande musique. Il a Non, dit non, yo, là, on frappe. which fait commencer non, j'ai fait musique pour Non, longtemps, man. là, On moi, va frapper longtemps, ouais, oui. Yeah, ma frappe lontan, so just, you connect. I just do what I like, even anything, whatever, sa gen. So Yeah. I just keep doing, menm ki m fò pa gede le. Yeah. Bye, so m la, konen, nap chill, nap vibe. Mais quoi? Nap fè sa gen pou n'fè, kompren? Yeah. So, pa gen ese dans la vi sa, you get, you know, Et you l'on fait get, musique, et l'on fait musique en thérapie les avant. ah, It's mon like, cher, nou parfois on parle fè, like, fè ti l'ajan nou quand tu dans la first. musique, quand tu dans la We machine, get the it's like, money, you gotta get our money first. man, you gotta make it better. After. Hey, imagine au sommet privé là, frère. Moi, pour moi, c'est ouais, boy, it's like, même si je travaille tout le temps, it's like, je fais tout le temps de travail, mais si des fois, sommet arrivé, et ça va, moi, seulement tout le monde tout, mais. Mhm. Des fois, sommet ça arrivé, boy, ici, on a cherché un travail différent. Oui, mais. À l'aise. Parce que pas qu'à vivre sans corps, boy, ici, Baka dans le vez sommet. sa bras. Yo, frère, imagine au sommet time. Tout le monde tout marche, tout next marche nous, y a viré à madame, you aménage, like, you know. Et puis Nèg a même viré, wapi. nèg a passé belle. Nèg a passé soir, nèg a tout bas, and then, yo, so pas le faire ou même. Et puis ou même wapi. Like you said, bad. Yo, whatever côté problème, y a pas faut joindre là. For sure. Yeah. For brassi, whatever je buy, like, yo. I don't know. That's the thing, nigga. I ain't gonna lie, so. It would put. Pour mettre grand mal, You frère. feel me? Because nobody gonna do it for you. Yeah, You can what? do it yourself. It's like when I was speaking when Haiti, me when Haiti, yo, where America like, me mon dollar. Yo, I see, where Haiti? I think when Haiti they do sweat. Mhm. Haiti nègra pas non li, nègra pas la ka wala. Ou ti nègra yo pas un kob non men, bagan la non nègra sen wala nègra bosse kan de la. Mhm. Ici bro, Ici, what? non, ici va comme ça. Nah, Ici va you dans caca. never see that shit again. Never. Ici va dans caca. Frère, qui n'est qui, I don't know. Imagine les boss, Mhm. imagine les boss, but 95% wap vini. A gon frère kapata, gon frère kap tou partager a gon. Gon frère wale ve salte Amerika pa Amerika la toujours partager même genre. Yeah, yeah. But like après ça, c'est pas facile non. C'est pas facile non, on comme ça li mais ça fait like ici where vous commencez à faire bail man, it just can't be. Mhm. It's like vous commencez à faire bail like just can't be ou l'agile. Until Ou what, esi ka pi yeah. gamin, et nou ka rentre plus kob la den, because ici gen kob la, ici gen kob men, on Mhm. peut charge opportunité la den. En pile, en pile. It's like yo, ou ka fè n'importe ba ou fè kob men, ou ka kreye les sou boy ici, ou fè business ou, Mhm. se musique ko fè, ou jen bon studio, Ou ou brasser, jen travail, ou ou passe brasser la, de ça, tout kote, ça, ou yeah. kontom dou nan. Allez, E sa kou met gen moun sou, Ou met ou gamin fè so gen sou. ou fè ya. Ou kenbe ou fè, allez. Yeah, but open nèg ne chema la, yo, I mean, moi m konn raison, Mhm. but si
si m'de ou même qui te gen plus opportunité, gen ba m'ta fait ta plus grand et qui t'a qui arrivé plus loin que moi ou pas faire. Ensemble par exemple, show moi mami boy fait avant rien là. Il t'a qu'à être fait dans chemin déjà. Ou t'a qu'à être un nèg qui fait déjà. But nèg pas penser. But I'm glad moi et mami boy fait. Gon ba to na business Yeah. no sense like tapu gen pil nèg don't place there super que spend like what I'm to like Exactly. Like pas to nèg cap just investi comme ça. Exactly, bon. Ah ben ça vient vivre. Non, même nous ça ma son qui est-ce qui t'a si game ba ça. Yo di li vend pile nan game compa. Game compa nèg fait nèg pour monter à faire programme. Et puis le jazz qu'on va venir jouer, nèg te ka fait plus comme toujours, but pour monter qu'on pas vle louer go place. Pour faire programme non. Let's go by man. Qu'est-ce a perdu quoi? Business là veut demander faut investir qu'on Ah ouais, ça c'est phénomène. Exactly, tout peut investir men. Yo m'pa bon I don't know, m'pa bon business nan comme aider ba nan fait, nous déjà parlé de ça, m'pa bon business nan but m'pa bon c'était moi même prendre plus quoi. Oh, moi m'pa prendre plus quoi mon cher. Yeah, exactement ça. Cause l'on besoin entrer ou investir. Cause depuis me get fait commence à faire comme moi business dans marché frère. It's like next back listen dem bal fait. Na back listen dem bal fait. C'est ça. Cause moi qui en marché moi, it's like moi pas continuer à faire investissement encore. Commencer l'agile. Haïtien merci programme yo. Ya non programme mon cher aba qui sur ton bel petit programme là. Ba qui sur ton bel ou te gade ba on joue. Faut bien dire t'as pour m'pa konn ça passe non. L'autre me plus L'autre me kon plus mais participer dans Asian Community Program. Yeah. Whatever ça a fait là dans Brooklyn, New York. Yeah. So qu'on est later qu'on y a pas connaît c'est parce que qu'on y a il va comme si un personnel non. Yeah. But just pas presque fait programme. Just wait to I don't know exactly. I don't know why. So I'm just keep energy but ba un côté ça privé. Just keep energy comme ça pour le moment. Yeah. But longtemps de kon fait petit programme bagay ça but I don't know why Asian buyers are about them. Pas one taste. I mean it makes sense. It's just a movement, but if I want, you know, man. I mean If it I makes want, sense. just pull movement yo là, but it's alright. Just keep energy comme ça. Vous comprenez? I mean it makes But sense if cause I chaque jour like l'argent monte film. Ou pas j'aime focus dans même bail chaque jour. It's like même moi tout non parfois pas me dire tellement yo. L'autre me trop plus focus sur like Yeah. bullshit. Fait programme c'est bagay. Ba focus Yeah, sur qu'on y a l'autre bagay qu'on y Yeah, a. like des gars là important. Exactly. Pas focus sur lui. Exactly. Pas rien pour accord and then yo Cause go back at comme ça. Ou même ouais ou comme ça, Yeah. moi dire bien exactement ça que veut là. Ouais ou même ou comme ça. Yeah. Mon ouais cap organiser programme là, même j'ai appris. Yeah. Exactly. You give me my set up exactly. That's what I be saying. Ou comme ça que fait Moi ça. qui va n'importe quoi dans ma ça. Bon Dieu. Ouais lui-même. Ouais je pense, ouais je ba la konya. Yeah. Lui-même si c'est pas ça, lui-même il peut perdre du temps comme ça. T'as pour l'autre bagarre il va le faire. Ouais, Yeah, clear. I'm telling you. Qu'est-ce que man. pas le programme I on don't dit give me know. my set up Listen, même. exactly. Même my set up But ça yo business pas plan you bro. Exactly. Là ou même tout. Yo pas pour ça. So faire là konya gontan ou pas de care ou te just you know what da. Go niveau vini là konya ou vini pas ou konya ka perdre. Yo pas bon yo. Ka perdre temps. But I support the program I I'm said. telling you, bro. Yo, imagine, let me tell you something. You here now, right? So see, we go organize two bag you go mindset, you go experience. Yeah. Not everybody have this talent. Yeah, for sure. For me, and I again organize, you control it. You know what? M'bral faire ça. Li nan tête ou experience li. Ou gen nan tête ou exactly. Ou vin là, ou fel. You pas vrai? Ça son gros expérience. Ou faire. Chaque jour là la donne ou pratiquer. Yes. Ou pas parce que moun là qu'on non? No. You're gonna see people after when you Start to you take could off. after 6 months, 8 years, Yeah. you know, you just start. OK, comme ça aller, là ou commencer dire
Mba soude yo la, mbra perdi autant, pa mwen apotele, pito m vin chita la ma apon pito. Yeah. That's you. Ou vin bizite tout. Yeah. Den tout so pa we yo, meme yo ka podi yo. Ou komanse bizite. Ou lo komanse go on top, Yeah. guess what konya? Pa gen yon ka pou même konya san pa an serye. Yeah. Mgetan vin Ou gati va tet perdi it's like temps it's like encore. even on That's the problem. even on my set like Lot moun kap organize show yo, whatever sal li ya. Yeah, Même yeah. mindset ou gen konya, ou vin même gen même mindset la Exactly. yo. 100%. So pa ren kon. Sometimes mo pa men ren kon. Ta vizi konsa vini, wap wè moun sa yo konya yo, mèm yo wap perdi tan pou konsa. I mean Wap fon bagay la konya yo, si ma business wap fave yo wap vini konsa. No, what? So why mwen bal perdi tan wap spend money? Yeah, pou man non place ou spend kop. Pou man non place kop ou That's spend me. kop ou fe. This is my energy now, man. That's my energy. That's That's my energy too, man. That's my energy Okay. too. I don't have time for shit. Alright, let's see. Mwen play machine la, mwen ka chita nan machine mwen fè wè di som. Yeah. Batek mwen please, whatever what I want. E ba vwe? Exactly. So nan mouman, mba gen problem. Yeah. Si mka vle mka fè. Mka lon show, mba gen problem nou. But mwen kap organize show a kon ya. Yeah. You mèm, you pa perdi tan mwen kon sa. Fom da konen on jou yo leve. Fom da konen on jou yo leve, Tout pi an ba on show mèm jen kon sa. Tout ba yon business yo ap fè la, men. Ou kompon sa mzou la? So evite yo. Ton nek sa ou telman, Ebe sa mzou, tout moun ap may koute their chè la. business. Tout moun ap may their business, men. E sak vin gen la nan mouman. Tout moun ap may their business. Ton nek sa ou telman koute chè rich. Ebe kon sa, eh. So pa gan yon ki, Pase, pa gan yon nan sa, non? Bon mzou, pa gan yon nan sa, but chak moun reme plezi yo jan ou vle. Chak moun yeah, reme ale pou yo we moun tou kontra moun whatever. exact. But o moun ki asepte kebe enerji l kon sa se moun nan, pa kont, wopon nou? Yeah. Cause Yeah, on moun pa ba- vle, ba- o moun ki pa vle sorti or Pa konen moun tou. spend tan li or spend money li a di am bal nan program, bal fè dis, bal fè dat. Ma yon problem ak sa. Yeah. Sa se, moun ap Ta se enjoy moun li, nan, ap moun chill li. enjoy Ah, kob me, li. I used to be like that too before. Yeah. But gon titok vin rive, enerji a just change. Chanji. It's like we You know know, like I don't know why. Cause me, I used to go, show party, whatever. Yeah. Take a fly or whatever sa li. Pa gan yon say anko, why I keep doing all of that? Konya, cause mouman, pa gan yon, I'm still ap chè ma. Imagine nou You know? majorite moun, like, gamin, yo ap fel di be yo bet ou va kompren men. Yeah, Imagine nou majorite moun boy si ap travay ta salary minimum. we be kon sa, so. Ki sa ou vend pou salary minimum nan, it's like tan ou vend pou No, salary minimum. exactly. Ki chak jou achete 8 et tan nan moun. Nan 8 et tan, it's like, yo, ou gon ti tan pou just manje, and then ou bak nan travay. And then fè 8 et tan komple pou al la kav. That's it. Ou ka imagine nou, piyes sak bo kom sa chak semen. E ton, oui men. Então, So, ou nye tan li blog gen, so pa vel ou men. então. Ou wal nan program avel? Wal nan program Nah, avan. I'm not doing that shit, bro. Nah, I'm not. E wap I'm not. depanse la ajan. Yeah, nah, man. Ma pasa an podju mka avan. Mhm. Wè sam dou lan, mka pasa an podju mka avan. Mka al travay, mka komanse like avèk an brand. Wè sam dou lan, mka learn an bay. Yo, mba bal rete al nan program avèk tan li blan. Koz mge tan vend 8 et tan. Bien moun di ba kon. 8 et tan m vend nan, e jes pou m peye bid nan li. Mhm. So kon a 8 et tan mwete ya, e 6 et tan mwete ya, e 4 et tan mwete ya. Pou tèt pam. So panse m bal favel, non. Mba bal pren m bal fè nepot ba avel, monshe. Just wap gaspye tan. Nan, mbap gaspye tan, man. Arrive nan le wout za, damn, it's Nah. over. It's like, nan monshe, ma brase mo chim meton bon gen blok kampi fè. Yeah. Awe sa, awe 1 an, m getan konen, gen an pil moun apre komanse wè tèt kay la. Ales, Kèz m de komanse pose blok bo. Mwen sou pa m pose un green blok. Men, agan yon kap fet. nan ba an kap fet fè. It's like, ba me pe ditan mi. M travay konten, m toujou make sure ma travay an video men. Mhm. Kèz like, ou ba an ki video pou el blow up. Ou ba jom konen. Yeah, nan segon lou chita wap fè pare si yan. Green video pou el blow up, ou te ka nan segon lou wap travay li. Exactly. En den lou pa fè lou di chans nan. Mhm. An gaspye don gen. Jamais. C'est ça. Cause gen nan ou gen gaspye tan li. So ou gen plus bagay ki ka influence ou gaspye tan ki ou fon bon bagay ou gen. Mhm. Wè sam jwan la? Mhm. Yeah. Cause gen bel machine, gen podi. Gon paket bel studio an. Wè sam jwan Tout la? bagay yo la. It's like tout bagay yo la men. Bagay you know mal nan moun. And then tek ou kon diyan, satan ap vin intimido fwe. Y ap vin tanto.
And then nou met kache ap vin nan boulot Ya gen. vin de yo. Exactly, so. Men e pou gen tet ou nan E ou zepol pou ou. je ou, e ou pou kebe tet ou Ye op. pou gen tet ou men. Se pa sa wap fok top gen. Mhm. Ou ka bon milyon. It's like ou ka bon milyon dola, like ou ka bon milyon dola boy si wapa. Elon fom sel mo gen fok top ou. And then avou 3-4 mwan manje net nan moun. That's true. Yeah, cause ou pa smart enough. That's true. Ou pa smart enough gen, kaka toujou voye men. Nepot de gay apan vin nan vou. A fok top ou, nepot situasyon a fok top ou. It's like nepot please, it's like wait no ti kwen la ou pot pou kon naik lev za. Den lo ale la den non jou swa. Ou jen sek fom la ben ka pase men nan tet. And then boom ou tombe. Chak so vin ou spend. Chak so vin ou spend $7. Jiska si ou la resevin ou internet gen. Alez. Non, e pou moun son bagay konsa le men. Se ou nan bagay moun bagay kompren, so tout bagay konsa we. Yeah, Because tout so a fe, you gotta like trust the process, man. You know? shows the process. You gonna Because make if it. you not, guess what? It's all crazy. Because it's a life. Life simple. Just do what you can do and like so a fe a epi. Cause ou pap jam make it from Good boy. jodi avek deme gen. Nah. Never. Mm-mm. Never. That will never happen, bro. Like to make it from today. Nah. Because Tomorrow, suit sa man. wap jen an pil difficulty, bro. Wap jen an pil. Anpe. Because gen moun kap dekouaj yo, gen moun kap bagay. Li ou pli jwen moun kap dekouaj yo. Yep. Jwen kouaj, bro. Kompren? Wap vin mwen kap dekouaj, wap tombe. I'm Wap telling tombe you. fò Because leve. if It's you like don't... wap tombe, wap tombe tou. Because la moun It's ki like, kap fel yo, pou, shit, se don't ou be kap alert, fel. man. Se ou Yeah, you kap gotta fel, be man. strong. Se la moun kap fel pou ou, man. De ou kap fel. You gotta trust yourself, man. Before everything. Because moun ap tantou. Mm. Pil moun ap tantou. People don't care, man. Pil moun ap vin tantou, bro. Baba mansi. People don't care. People mind their business, that's it. Don't care about you. You know? It's like, 'Cause I don't even know why. Porque sa gen an pil moun ki just ak kontijan diferan don seri de bagay. Gede le bagay la kon sen. Kompran? yeah. Bon. You point. It's like, you felt como big deal. Bon, son bagay kon sa le men. Cause nou leve nou jen la vi a, nou jen bagay yo kon sa. Yeah, ba yo difficile. Nou bagay chanje yo, kompran? Yeah. So, nou menm sa nou gen pou nou fè, nou just gen pou nou do fè nou menm. Yeah. Right? E bi, fè sa nou gen pou nou fè, just don't worry about people. Me de gramaj chak jou. A lez. Cause nou leve jen li kon sa, waka chanje moun, waka di moun, men sa vou fè, men sa vou va fè. Yeah, spesyalman pou komunote an nou. Yeah, Komunote nou an pi fucked up nan ba za, like. yeah. Wap jen traizon, like. Wap jen moun ka boykot ou. So waka kon sa. Wap jen moun ka avok, pat jam avok di tou. Pa jam Oui. avon nou. It's like it a fake the whole time. Exactly. Je takou m toujou ap di like, m di shit. Eske vwèman like, jen moun me motive like online lan? Mhm. Eske ou pal nan Coupe du Monde lan kon sa al ba iti kout men men? It's Mhm. like, ou konen pale yo men pale, yo pi fon an pale, it's like, Mhm. yo toujou pou pou fè bri. But le vwèman jou an rive pou ta nan game like, ta di, nou nan game. Mhm. Ou pap jem wè ou yon pap show up. Bon, ou konen. Esko panse yo pa nan full vwe? Bon. Is that you was what Haiti? Mwen kwe ki se pou la premye fwa Haiti pote li a la kon ya. So, mwen pense ke son bel bagay. So, se ou nan bagay Haiti tap tan lontan. Yeah, Pote sa show nou nan gap tan nou Coupe du tabase Monde mwen nan. pou jem mwen le premye fwa mwen men. Yeah, mwen souwete kom se pou la premye fwa. Mwen souwete ke, ou kompran? Yeah. So, pou tout moun yo ta leve kampe, mwen yo supporte ekip la kay yo, peyi yo. So, cause si ton ap vin nou mouman la kon ya men, Yeah. le wap gade a trave, moun la preske nou mouman preske, vle preske kom sot vle mette nou di yo. Bro, nou like, nou pa, Tout man, kote, yo imile nou men. Yeah, yo imile nou ava. mta souwete
Bon, je souhaite dans le moment Ça ça, en chance nous gagne. yeah, une belle opportunité, je souhaite Haïti pour la Coupe du Monde, ça, pas mentir. Yeah, Et nous-mêmes tout, je souhaite pour tout le monde camper et puis pour supporter le pays, Haïti, c'est Haïti, parce que ça fait longtemps même. Et puis, Yeah. pour tout ça qui a passé à Haïti, On attend ça longtemps. pas un changement, vous comprenez? Et puis, pour tout pot continuer pour la communauté haïtienne continuer à faire succès dans le monde tout même, parce que c'est vraiment important. Les arriver dans le moment. Donc, nous gagnons artistes, nous gagnons pile artistes, nous gagnons pile bel artistes qui fait musique, mais nous gagnons footballeurs. On va tellement focus des artistes, parce que artistes, ça fait longtemps Haïti côté. Les artistes, on va faire ce qu'ils utilisent Haïti, comme si rien, dans contre. Mais ça fait ça fait ça fait ou pas percer là. Ça fait ou pas percer on parle de lever camper pour aider Haïti sortir dans le problème d'insécurité là, vous comprenez? C'est ça là longtemps même. Mais artiste c'est pour artiste, moi artiste ça a fait pour Haïti dans condition de là, vous comprenez? Parce que artistes eux même, tant que j'aime dire, chaque monde a réglé business yo. Yeah. Chaque monde a géré. Ne just ap jere mayo. Pas gars fait bagay pays tête ensemble qu'a fait. Plus quoi moun yo plus focus les gens on zin sur réseaux sociaux, yo plus ap challenge, yo plus ap fait ça, fait plus bruit. But en parlant des pays qui dégringolé, problème insécurité, m'pa ouais moun yo mettre ensemble. So it's like yo pi fon en fait yo passer moun que moun pour moun yo bail. Exactly. So, je crois que j'aime moun yo focus sur les réseaux sociaux à des ans. Yeah. Je crois que si on t'a plus focus de ça qui passe dans le pays Haïti comme si j'aime mon a humilié mon, tuer mon, font série de bagages problème de sécurité à so. Je crois que si moun yo te plus mobilisé, travail sur ça, créer dans le pays, mettre ensemble font série de bagages. Je pense que ça t'a plus marché. Et puis là fini tout, je pense que bah yo t'a un changement, T'as bien petit moyen là car nous même tout qui dehors longtemps tout même. Nous est tourner dans le fond créer parce que tout ça fait, tout ça dépenser dans le pays, il faut payer bon. Yeah. Parce que imagine les ou dit par exemple les m'a contrôler non même en pile jeune qui dehors dans diaspora. Yeah. Chaque là il est après malgré pas seulement ce domaine non, il y a l'autre côté tout. Yeah. Non en pile qui toujours dit ah m'pas pas Haïti non m'fait Haïti m'pas pas aller cause you know les nous prend comme ça regarder les nav spend dans l'autre pays dans l'autre pays exact et pour payer al bon comprendre ça n'a fait move n'a fait move n'a spend kai pays ya kai l'autre pays ya n'a foncé l'autre bagaille pays ya cap jouer bon laisser dans pays ou pour aller vers Jean Sali ya mais on a raison qui fait occuper nous comme ça on a raison fait occuper nous comme ça tout parce que dans le sens il y a avantage dans tout sens ça autour. Parce que dans la vie de la caille pour dire on la caille ou pour plaisir. Mais ça parce que vacation dans temps là comme la fête. Il va ça depuis étranger ou atterrir dans parce que étranger et tout oui on fait la marché ou descend à cob ou fonctionner. Vous descend à $10,000 $3,000 au bout de tout. Si Haïti là par exemple ou descend comme ça ou spend de toute façon payer you know. So, it's machin non pays comme ça. Hôtel la ka ou pays comme ça, caméra la ka ou pays comme ça. So il dans pays il la ka ou. Et bien ça. So depuis au cas pays ou vinn pas ka bouler. Pays a fait déficit. Et bien ça. So moi qui parle Haïti son bel petit pays normal. So dans moment nous même si moment là gade les nous sorti pas faire quitter pays nous sorti dans le pays non al petit temps. Bah nous t'a fait gade les bot. Imagine man. Pas gon qui poser vrai. You know. Crazy en bas, tellement pas bon frère. On dit like ou pas même cacher pour passer. Ils a n'importe champ pour mettre balle sur. Pas gon qui poser man. You comprends? So that's the problem. That's crazy, bro. I never see that shit, man. First time, man. That's the problem. Nego pou pays a ou fait ton nom des men nego nou passer like depuis ouais l'ombrage ou seulement yo pété balle. It's like nek pa ka non match football n'importe côté Haïti encore. Nek pa ka traverser Miragouane wal bien loin wal milieu gan wal
It's like ou son vacation. Mhm. Haïti, like, nèg pas dans n'importe ville, al gad match football. Wak e baye sa ankon. So, ouais. Tout baye chanje men. Tout moun vin fè, apil moun pati. Yeah. Tout moun vin pe, sak la ou tout, kache yo men. It's like, nah. Même artiste yo pa ka, even nan pile artiste, e la sa ki vin pile artiste vin bo ici. Cause nèg yo vin pa ka fè ko ba ici. So, sa son bagay ki an ti jan drôle men. Cause vraiment mkwe nou men Haïtien yo nou tout kote an pile fò sin da zi ay nap chanji bagay yo Haïti nou ka folot bagay mbose ki tet ansan but Yeah. yo vin plis kwe nou divize an segri bagay yo kompran. Yeah. But mwen bagay mka fe mbaka chanji sa men. Yeah, nou Ou vin kompran? baga chan sa, nou just ap gade. Cause moun yo plis kwe nan kam si hate fwe yo nou san so whatever. Lè sa kapab an ti jan ki lot la E minimize l. ou kompran baron sak pase sak nan ke moun yo. It's like, I feel like it's son nou, I feel like son nou When pa you bon, just it's like hate- it's son nou noak pa bon Yeah, men. tak ou bro. just jon so di de baye mizik la. Right? Ou ka la moun nan wap fe, moun nan wap sipoto, li pou fe ka wap sipote bagay ito. Yes, yes. Zak fe sa, kom si ou men, like, kom si li pa trust nan pou la, ka plis trust nan pa ito. Yeah. Poutan etanji a te komanse mèm jen Yeah, wak même bala jen. avel pou komanse avon. Men bagay mwen che. He just people. So, you know. i just ten atim pal, He just i your just pat people. pro, i just pat konen. He just your people. right? But, Just your people. just koto your wè la, i ba people. Ou lot jopi nasyon, kote ya. lop gade Spanish. Lot nasyon wap fel. Li wap kite. Non, jamais. Li wap kite What? nasyon lo bas. Li wap kite Ouais, nasyon mais wou vin qu'est-ce meto que a c'est, les quoi? anpon. But nasyon la li menm, li prefeye lot nasyon Yo etranji wap jom fel. Yo wap jom fel bas. Ya sipote nasyon. Cause le wap pa fel la kes, wap fel pou yo men. Di simple gen. Di simple wap. Sa kes ki wap fel pou yo. Cause whatever go artist yo gen ki wap prezante yo nan whatever peyi yon men. E pa jump yo jump, e pi tou reten, yo a level kon sa and then. No. You just like Yo that. te komanse a te ans like pou debi le moun laka yo tap ba ou valwe. And then pou ede yo rive kote yo rive. Amen. It's just something like Haitien that. toujou panse like tout bagay tout pari pou d'ajen. Yo like, takou la wap fe mizik. Ou e kene yo ti mwen li nan pou promote mizik an pou nan beze kon nivou. Ki nivou beze mou kon yo. Te promote mdou promote mou ka prome mizik mwen. Mhm. E ka dezem mizik mwen. Ou wa obeje kon nivou mwen. Son kote mbeze rive pou. Mwen kote mbeze rive. Bon mwen geta vin kler avon mdou promote mbeze promote. And then, so, bon promote mbeze promote ou te ple mwen go asis deja mwen. So like, dis sa gen. Yo, it's like, Ou komanse ou beze promo. Se ou sa ou mette. Ou ate a mi toujou. Ou komanse ou beze sim. Ou sim pat bezwen, takou par exemple. Si m te getan hop, m para men mando e ou ta. But exactly. So, Ou da zi, oh, ou da wap cheke m feti chen ap ye. Ou da Right. zi, oh, you know what? Ay, ma promote mizik ou we. Yeah, Ouwe, ma travay. Fwa voyeje sou mwen ya ti sa. exactly. Ouwe sa mdou la? Right. Alright. But konya, gen wap son blogger ou cheke sou li za yo, promote mizik men nou men. Yeah. Koube kon mou vle mou ba ou promote mizik men. Deski lese ou vin pali a Haitien kon sa, li ka chwaze la festil so, li ka de folot bagay. Yo, let me tell you something, bro. Say ou no bagay, I cannot understand people, like, you know? I'm se chade rich. M leve jounen jodi a la, takou joun so di a m lanse business men. Yeah. Fek komanse. Yeah. Fek komanse a, tout moun kap gade a, sa soti bagay ki fek komanse. Yeah. Yave? M konen ou men, ou moun platform kap mache, Yeah. ki gen yon plizeze kap gade yo, right? Yeah. M lanse business men, m ka cheko m za yo, ay, m konen, e so fe pou viv la mouman, m ba bazo nou. Clear. Ouè lò pare koti Haitien, ouè lò dil sa, ou zal fe? Yeah. E kom si, I don't know, li ka ou bien, ou cheke le kon sa. E moun sa, ouè, me koman bizi sa, ouè ti Haitien sa, li ka tap cheke mouvment, like, tankou,
on dit takou ka gen artiste qui nous comme nous t'a parlé de blogger. Takou ka gen artiste qui est en populaire déjà, right? Yeah. Aye. La flatte artiste. Yeah, he tap try put tap in. La flatte artiste ça, right? Yeah. Pour le faire this one for that. Li ka just a promoter artiste ça pas même au courant, man. Yeah. La chercher, you know what I'm For saying? free. Aye. You même ou just a parler tête ou dans business là. You Yeah. just parler tête ou. Ou ka essayer parler à moun sa ou dire yo, we gotta promote my shit too. Like I don't mind. I'm gonna pay you. Yeah. Ok. Ou di a ti a ese sa, e kom si, da. Depi se kon sa, li ge do a vin gade e di, oh, you know what? Mi se just so ti artist, just a paret. I'm gonna just charge him, kom si, I'm gonna charge Like him. overcharging. Ou sam do la? Yeah. So, le kon sa, moun nan gade ou, mba konen. Cause ou menm tou sou pa one ki bagay, moun nan ge do a gade ou, se dis pa dat, Clear. ok. Sa va se kon sa. Clear. Sa m fè ka paret ou fòk ou asepte ak tout sa. E sa m ap di la, Yeah, exactly. sou pa Even you shouldn't be like that. aksepte yo, Even you shouldn't be like that. You be like, listen bro, it's just listen, like- sou pa aksepte yo, Mhm. ou pap gradi. Yeah. Koz fò pase pa la pou gradi. Yeah. Then- Koz wè nega ge do a dza, yo, ou so artist ki fè ka vini pa gen moun ki konon, Yeah. bom $600, ma avò sou bagay. Even like who can consider comme un coup, just like bon qui dem prend coup. It's like from E kom commencer. si moun nan livi nan fò salve. Yeah. Just let it go. Ay, kite l mache kon sa. That's smart. That's smart. Sa m di la, You know sa how it se work. komansman. Yeah. Komansman, nigga. Yeah. Like, e ou menm ki konen kote ou vle rive, e ou pou chos, e ou pou konen, you know, tout sa Mais gwen comment man pou mais comment m'a jouer, mais comment m'a dit like après step ça mais qui step m'a prend, c'est là pour gagner plus popularité pour m'pa payer même comme ça. E pi moun sa pa jem sisman chèche yo, non? Ou konen moun sa li fini avon, kote 6 la, moun sa gen moun vini. Absolument, right. Ok la konen, yo, moun zo paol. Ok la konen vi sa nan kaka bro. Moun sa gen pou jwen avon, whatever, avon mou, whatever sa li ya. Li gen pou jwen avon. Yeah. Of course la jwen avon, men. Fò jwen avon, mon chè. Li ba raba jwen nan 6 baz. Wè zan mdou la, e bene, yo va la preche sa nan müzik e jwene jodi a nan itchema la, kote yo sorti sa bloge fè yo, sa moun fè yo exactement. Apre jwene jodi a yo kap chèche yo. Exactly. Par exemple, Wendy. It's a life, bro. Par exemple, You know what I'm saying? par exemple, Wendy, man. Yo, Isaac fè nan la vi sa, baz. Wendy vine exemple, ça fait Wendy vine donner exemple dans base ça. Isaac fè, Wendy vine exemple dans base ça parce que mi se dit pas connait si son vérité Je ou ne- la saleté, il se dit bloguer pas aider, il perce pour qu'on li but. jwene jodi a, Je dis tout le monde besoin faire interview avec. jwene jodi a, men, yo, sou ba, e kon sa ba, Il faut mettre gun dans boulot. you know, so just let things go, si sa pou sa, lap sa, si sa va pou sa, and we just survive. Bloguer change un peu quoi pour musique qu'on y a là, pour monter qu'on y a là. Non, de toute fason, jan game nan vin ya, man chè. Son game kon sa Pas li. connait que m'a checker pour mon chien. Son game kon sa li, baz. Depi se ne ka fè blogger, whatever sa li a promote, ne a promote music, right? So whatever sa li a, even, Yeah. si moun ta gen ta suspect ou someone like he or whatever, business or whatever sa li a, so, you know, e sou sa moun nan manje. So devine à penser like devine à ouais like ou camper like ou semble à cob dans la charge au Of course, plus, right? yeah, they're gonna ask some money. Shit. They're gonna ask for money. They don't give a like, de pou paret, de moun ou ya, moun nan get an suspect, I'm saying like go state, Yeah. whatever sa li a, okay. Cause Man, e sa la fè. nèg sauvage, hein, c'est ça. Met me prend people. Cause se sa la fè, men. Se sa la fè, koun se sa la kre pou l fè nan mouman. Nèg pou l sauvage. brase tou, you know? Se sa la fè tou wala la kre nan mouman pou l brase. It's like moi cause like ba on si moi c'est moi quoi ou bien tout mal. Moi ou manquer promoter ba ki. Bon. Il va ba quoi? Bon, gen sa nan bizis sa tou, men. Mhm. Gen sa nan bizis sa. Ne yo, ou konen? Kakou jam di ya. Yon pil promote, Mhm. yo, takou ou men, ou sorti mizik ou jounen jodi ya. Yeah. Right? Kob la, ok. Mwen
gen tout nèg ka fè müzik yo konnen gen sa la dan tou. Yeah. Ou men wap drop müzik son business ou liye tou. Exactly. Of course, on business li. Business wap fè tou. Quand même moun nan li gen tan konnen exactement son müzik ou wap drop müzik ou wap fè kob sou li tou. Yeah. Li men son blogger pa gen problem. Et même jan tou ou même lò son artiste ou gen tan konnen ou se business wap fè. Wap sorti müzik ou gen 10 or whatever 5 favorite. Yeah. Blogger, promoteur, ou wè sa mdou? Yeah. Ou jere yo, ou salme yo. It's like, Ebe sak vin gen la tou. Sometimes ba yo konsa yo e tou. De menm bagay, menm jan tou mi do a konen. M leve jounen jodi, m ap viv, m konen fok pay bil chakè. yeah. It's like, yeah, exactly. So, E kon sa business sa vin gen la. Ou nan business music lan, ou just ou ke ta konen kop promosyon ou li a pa. It's like son budget li. Exactement. Ek sa vin gen la. Oh. But peut-être m ba konen sa gen et tout, koman dil le gen Comment dit là, Yeah, but si ba gen sa ka vin kon sa, ou kompren? Kilo So detay gen ki nan blogger, zil yo. gen blogger ki do a just pan wi, ou konen? Si tou pou nou men, yo ki drive biz, chazi m just jwe müzik sa, m se si, but ou konen yo vin nan pole mi jounen jodi a. Ou de ki so de kolon, you know what I'm saying? Yeah, kounya pil ba. Sou pa kolon for pi. Lo kolon, so ça veut dire de pou kolon gen ko ba bay. Non monshe, ou alez. Oh. E kon sa pi ya, e kon sa ba ya sone. But lo pa kolon, yo pa konon. Money talk. Oh, nigga, you smart, bro. You feel me? Yeah, nigga, you smart. Depi yo ba konon, money talk. And then, But depi you kolon, it doesn't matter whatever side. You go go. dem bradjou yo? You feel me? E kon Ge sa ba ba. bradjou la tou. Ou kon tan bradjou la? Ou gen pil, ou group moun sa ou le kolon nan? Se son lè ki pat même ede blogger non? Non, e be kon sa. Isa gen ba kafe, de ba ti sou kafe. E kon sa ba. Just ba ti sou kafe. Just ba moun nek bezan zan mi nek kafe. Alez. Cause m garantou blogger sa lèl te komanse ba. Nek sa pa te dit. E kon sa baga la e men. So, di ba ou bagay ki te deja la deja, you know? So it just come see like mouvement just vin a threat. Ba bon menti, ba an blogger map jeye tout nek net. Mouvement Map just jeye vin a threat. person. That's it. Movement just been a threat, but anyway, so it's business. Business is business. And me, I don't care. Yeah, I respect that. I respect that. I respect business, man. Yeah, I respect that, bro. So, but I'm just fan comme c'est une hypocrisie. Yeah, but I mean, you know. Si c'est pour ça musique moi je me passe because mba men like dans colonne ça mba la chez figue nèg là. Just parce qu'il y a passer musique moi. Hello. I don't like that shit too, bro. All right. Yeah. I don't like that shit too. Somebody kon sa le. Yeah, like man beaucoup da moun just parce que ka fait ça moi is like nèg a gen plateforme. It's like me gen zami nèg a passe nèg a gen plateforme nèg a passe. No, it's like I mean mda choisi pays. Mba go nan avec pays, mda just pays cause like zami nèg just like pour colonne pour nèg a passe musique moi mba kan ba ça men. Ay ba tobe am garçon bi. Somebody kon sa le kap passe Haiti la. Yeah, mba ko tobe am garçon. Cause ebe sa fe nan pil nèg yo fait shit cause en plus de bien moi pas de bien garçon oui mais cause like shit zan mon pour just pour non ba comme ça. C'est ça qui passe à Haïti la journée jodi a man. Abe ça font pile talent en bas. Yeah. So yo moun pa wè yo men, moun pa ka découvrir yo cause yo ba comme on pa wè on pa que talent moi paraît que disparaît encore. Si you va konon blooders man it tough, you know. The people call on the concert. If you work on they're gonna charge you for anything you're doing. They don't know who you are exactly. They don't know you. They're gonna charge you money. The friends or whatever. If they know you, I know that. Yeah, comme si ou populaire. Moi j'ai frère. M'so dou l'Italien. Yeah. L'oy ou populaire you join more support. But even you good, non so qu'on a fait l'o pa connaît or whatever colon. Yeah, you see, ba moun ki kon say. Even sometimes, moun nan ka ewa an nou kono li vap sipoto, ba bezwen tou. Yeah. And la pan la supporte moun ki bien loin, kote moun pa konen do. This is how it is. It's like ki pa kos moun nan lont an yen. Tak ou di an, sometimes, even nou pay nèg la still bezwen sken moun men. It's like shit, wap fel pou gratis pou lot moun, and then le mandou pour faire le moins, au moins de $1000 pendant que tu as fait pour $300 man. Et comme ça. It's like then
I don't know, e travay m kompon e travay ou, but ou wè m kon koman pou bay travay ou prive. Si kon Ba sa. chanje men. Kaz kon ba wap di like, m sonje m te kon cheke neg Haiti pou fe bit mwen. M te wè sa, nan ba nek fe bit mwen men. Nan just pas nan konon wisi men. Nan te ka fe bit la pou, on $200-300 pou, nan man pou like $600-700 men. Fe bit la. Just pas nan kita konon wisi men. It's just like, nek kon sa men, yo, on mouve di lo, de kler. Kaz map cheke nek kap fel pou $300-400 mwen, e map fel fe 10-20 mwen. And then ou men, yo, si m de gitan bo fe youn mwen, that's the first and last one. Yo, e kon sa de men. So gen mizik a ese, mba jem konen te kon sa men. M de kon, parfois m de kon banen ou fe beat, en a beat, m de komanse like fit, koman nek do e, but telman focus konen si blogger, te kon sa konen gen blogger m bat to ala den men. So yeah, it's never too late, man. You know. So we koto ya la experience so ou ka ven yon bede blogger ki nipot moun an Haiti ki tap fe blogger loto sa, cause nèg yo vin gate nan ti system, ou kompran? Yeah, So nan ti system, de moun pa whatever sa le. Yo fel pou kob, yo pa fel pou love. It's like, you met kob la avan. It's like you Like I said, I prioritize don't mind kob the business man now. You know? I don't mind the business. So chak moun ka chwazi fe kom yo jan yo kapab yo sis. Cause whatever sa li a is just son tan. Mwen Yeah. ka fe tan pou fe sa la fe a. Yeah, Kompran? clear. But m just reme le moun nan just. Fè sa la fè a bien, it's like, You know? people Ba visionè nou kolon. nan sa la fè an. Exactly. Takou nou kolon yo. You doing your business. Just treat people like takou tout moun. Yeah. Takou client. Ou Clear. client tout moun. Wè sa mzo? Clear. Kòz waka trete yon poson moun like, on fason, like, ou trete yon lot. That's the problem. Takou jom so dzula. Mzo dzula deja. Kolon I. But when they don't know you, so they just, you know, surtout pour Asian people, when they don't know you, just no money. They don't give a fuck about you. But moun na kone li kone I, you know that, I know that person. But ou même si moun na pa konon, so your money, they just know your money. That's it. Mab gade menm gwo artist, mab gade menm gwo artist iten kon sa. Depi ou ve boy si yon iten kon sa, paske m gen presyon, it's like, it's the fact that yo vini sit, and then, tout blogger we, yo sit, then blogger panse yo gen kob yo va mou monte yo anko. And then men yo vin ba yon kob bweman yo men. Ebe sa, so dia Will make sense? So dia fè so, se ba man. It's like, m gen presyon sa se youn nan problem ki fe artist la vini si yon li vin pa ka fe it menm jan vek Haiti anko. Kwe tout moun atan kob nan men. Tout nek getan konen, it's like, si ne ate te gen 4-3-5 blogger Haiti ki te kon bal love. Even ni te kon jiri yo, an da di ok, an da di, even na te kon jiri ya, jiri blogger yo. 5-6 blogger te kon jiri Haiti. A $300-400 Haitien, $150-200 Haitien, kaz nan ate getan konen Haiti li, yo ap charge yon apil. So konen ane artist la vin parti, menm nek sa, atan $1000 nan men artist la. Biz kaze. Tout nek sa ap kite artist la ba artist la va, kaz yap tela se ap di ok, se $1000 pou artist la ba yo. Kaz mindset nek Haitien de pou parti, gen bras. Gen bras. Gen plis bras. E konsa baga la, gen bras. Ou sam djou nou. So for sure nek ap di yo, ba yon problem pou mouti koblan, ba yon problem pou di yo, an Amerik ap to yon nanshi yo. But gen nek ap pren de 0 a 20 baz. Ki pap stop like full speed. Ki pap menm like kopi nan mi tan, pap menm kot di. Nan ap sot nan $600 even nan $3000. Bien rapid. Ki pap may. Anou len. It's like, yeah, that's how it work. So, anpe an majorite nan Haiti pa kon fè business men. Mwen sa, mwen sou sa. Yeah. So that makes sense. Because people, they like you can't just prend l'argent et puis that's it. Because moun sa yo pis foke se l'argent, like, ouais. Because peyi a kon sa li nan mouman. Moun yo fè tout bagay pou yo fè l'argent men. Konya,
And then Cause de if la I men ain't nan ve wan sa peyi mou ba, pavel tou. peyi ba gen kap mache nan peyi ya men. Moun just leve yo fe sa yo vle. Yeah. Wopan? Moun nan just leve jounen jodi al just fe sa yo vle. Konen li fe sa yo vle ya that's it. E ba gen moun kap din nou. Tak ou men wap viv nan peyi sa la, ou getan konen sa ka rive, whatever, shit ou fe Yeah. ki va normal. Fò jere So ma men sa roun ka li. rive. But Haiti va pa. Haiti peyi sa rive kote va pa. Cause why yo ken koto karel moun just fe sa vle. Moun nan ka just live la chwazi li kapab just tou yon moun that's it. Yeah. Li konen l pap show. Li kap ve lot moun ki konen or whatever. But apre sa konen. Yeah. But anyway, Haiti, yo, I don't know. Se tou pou konyan wich. I'm telling you, bro. So it's like, moun ba give fuck about nothing. Like, moun ba mem ka kope gad, divited gad ou, ba se ba wan ki yes we. Ba la charge. Oh, I don't get man. It's like, if it's so fair, it's like, look why, like, I think like, the Richard if it's so fair, one kilo ka down. E kon sa. Se sa ka pase la nan mouman. It's a face like, it's a face like a live, like, ou tell me baka control, like, sa ka boise shidi, like, kan plagi pou lo kote, ou tell me baka control. Be sa. Cause ou men dissolve li, apil la de ou si tout sa nam dikte se pou zirete, ou si yo ta Haiti gen la de ou tap geta moun. So ou men dissolve li. Hello. Yeah, hello? Alright. Okay, hold on. E kon sa. So it's like, Ebe, na plagi pou nou lo. wal mette fe yo la, nap di moun yo lot fwa ankon next time. So thanks everyone. Nou bro. geta fon botita la pale la. Yeah, thanks everyone who te support him nan life now. So rete konekte ave nou lot fwa, like, ciao. Ciao, guys. Nou geta fon botita la pale la. Konen alo fin nou ka just save video a. Oh, they save the good masha. Yes, I do.